Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. From here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa. Hey guys, isigaxa sendaba ukuthi ziningi izigaxa guys, angazi ukuthi ngizoqala phi mina angazi ukuthi ngiyaxovaxova futhi-ke nje ngiyaxuba-ke angikhulumi nange-TV show eyodwa, ngibuye ngithathe enye i-TV show ngenze reference ngayo ukuze ngizonikhombisa ukuthi la eMzansi babuye benze njani mase benza lama-reality show zabo. So ngeke ngaliboni iphutha uma ngizothi ngikhuluma ngothando nesithembu mase ngithi siyacela bake bakwenze ukuthi ngisuke ngifuna ukukhombisa nje ukuthi ngoba phela vele abantu abasebenza kule industry, abantu abacishe befane bane-direction vele ukuthi bakhuluma nathi thina esilana eMzansi, nanokuthi thina sithandani, yini thina esiyibona yi-drama, yonke leyo nto leyo, nokuthi yini etrenda e-South Africa. Ngisuke ngiveza lokho, hhayi ngoba-ke kunokudideka ukuthi ngikhuluma ngothando nesithembu mase ngiyagijima ngithi kumnakwethu. Ngisuke ngilandela ukuthi bathe mabebheka babheka ukuthi ama-viewers ngenza kuba abantu ababodwa. Okay guys, lento nje ifana nakuma-radio station. Hhayi-ke asibuye kuleya kwizingane zesithembu. Abantu abakhulumayo ku-social media ngithi ku-social media-ke osisi bethu-ke bodadewethu niyiphendule le bodade ngoba imayelana nani noma-ke iney'ngane zesithembu phakathi. Kuthiwa lona okwenza ufuna wena ku-social media kubukeke ngathi izinto zihamba kahle. Isikhathi esiningi uyaye kube umuntu ongenayo i-order. Lana bakhuluma ngo-partner wakho, bakhuluma nge-boyfriend yakho, bakhuluma ngo-future husband. Kuthiwa lona okwenza wena ufune laphaya ku-social media ukupretenda sengathi izinto zihamba kahle zibe zibheda, yilo omahliphihliphi ongenzi kahle. Kanti kuthiwa lona okwenzela iqiniso private onenjabulo ephelele, nina niyabafihla ngoba nisaba ukuthi ku-social media kugcwele yonke inhlobo yabantu. Abanye ngempela bayathakatha ngey'nhliziyo, abanye ngempela bathi hayi bonaba abantu bethu, kanti bayam-DM umuntu wakho. Mina-ke ngifuna ukuzwa phela ngoba ku-social media umhlaba ongawazi ukuthi unhloboni yomhlaba. Kunabantu abaprethendayo, kunabanye abeze ngebhizinisi, kunabanye abazolunguza, kunabanye-ke abalunguza njengami-ke ngithi hawu ngoba phela nakho sengikhuluma ngey'ndaba zabantu laphaya ku-YouTube, ake ngilunguze labe ngikhuluma ngabo ukuthi bathini bephume-ke. Kunaleyo nhlobo nami-ke ngibuye ngithi hayibo kwenzakalani ezweni ngoba vele ngeke siy'thole zonke kumabonakude, yini eyenzeka emazweni ngilunguze kanjalo. Nginjalo-ke ku-social media ngicishe nje futhi yabo. Kuthiwa-ke le nhlobo le esihliphiza impilo yakho, esihliphiza inhliziyo yakho ngoba wena siwazi ukuthi kunomnakwenu aba-1000, ufuna ukuvela la ku-social media ngey'thombe nihleka, ufuna ukuvela la ku-social media ngey'thombe ekukhiphile ngoba ufuna ukuprove i-point ngaleyana. We guys, umsebenzi ongaka. Hhayi-ke siyaphuma-ke emsebenzini-ke omningi enwenzayo, leyo admin leyo, loko nje kuzimisela kwakho, uzimisela kodwa ubuwazi ukuthi ebusuku uyakhala wena ungasabuki umuntu. La ku-social media-ke bakubhayela osabaweli ngoba babona lama-pictures akho uhleka. Ngoba nake nambonaphi ukuthi uma esephakathi, uma nje esavuma okuyikhohlisa naye bekhohlisana, ephoste ukuthi besithethisana namhlanje, hayibo namhlanje bengimthuka, akekho uphosta leyo nto. Vele kuphostwe zona lezi y'thombe bekhazimula, kuphostwe zona lezi y'thombe bebukana emehlweni. The day kuvuleka amehlo naye ebona ukuthi hayibo ngaze ngayisilinyana, useyaqala ukukhipha ama-files. Ngesikhathi sekhipha ama-files, abanye sebelokhu bebuyele emuva bethi hawu nina nani-happy nje kulo nyanga, hayibo wena 3 months ago nje bekuyini lona, hhayi amantombazane anamanga. Cha,
baveza behleka, abavezi bekhala. Akaze nje, akujwayelekile. Yabo uma eseqala eseveza nje okumbana, eseveza izinto ukuthi ziyakhala, usuke sehlehla-ke lowo muntu lowo. Usuke sekude-ke khona, usuke sehamba. Kodwa nje lo sathanda ukukhohliswa ngoba esafuna ukukhishwa, ngoba esafunani, ulobe ezivezela iy'thombe nje lezi nalama vidiyo amafishane asenziwa manje. Nabo lawo mavidiyo lawa agcwele ku-Instagram, baveza wona-ke wonke umuntu ethi hayi bo, cha Shona phela sithungise. Kuthungiswani? Umfana engekho, uthola ukuthi ividiyo leyo vidiyo emfishane eya 2 months ago. Ngalelo langa esiphosela nje ividiyo emfishane, umfana akawaphenduli ngisho ama-calls akhe. Abakukhulumi lokho. Mina bengithi-ke nani nje, bekani imoya yenu phansi. Niyakwenza yini lokhu? Asijajani. Niyakwenza nini lokhu? Umuntu abhale into ezimnandi kuma-post akhe kanti akaphendula nokuphendula. Naku-WhatsApp lapho kulobe ukubhlokhwana, kuyabhlokhwana, unblock. Hayi bo. Khona yini-ke lento yenziwe yithi kakhulu bosisi yini? Nisho ukuthi sinawo umsangonyana omncane ngoba phela into uma uyibona ukuthi le ayicacile. Musu ukufuna ukuyenza icace ingacacile. Manje-ke abanye bathi bayasola-ke nangale ukuthi engathi kunokuprove i-point. Ngoba phela hawu, yini ubulobe ungavezi ukuthi vele niyahleka, vele nibambana ngezandla. Kwakhala omunye wase uveza ukuthi wena basakuhlekisa. Cha, ningathatheli phezulu zona iy'ndaba zabantu. Ningayithathi futhi le channel njenge-fanbase. Akusithi i-fanbase siyakhuluma. Nina bosisi sikhulumana iqiniso. Ukhona nje nomunye engambona ebhalile ethi ngalesi sikhathi ngibhala lokhu nalezi iy'thombe ngangisangene ngoba nje kwalowo mfana wayethi waze wabhala ukuthi waboleka nemali yami wangayibuyisa. Hayi. Angizange uzohleka muntu, le vidiyo ayikho serious. Futhi-ke ingani bosisi ukuthi niyayenza yini lento ngempela. Ngesikhathi sekiningi lenu nizoba bahle nithi aniyenzi, mina ngiyazi ukuthi bayayenza. Ngingake phela nami ngihlale nosisi ngibezwe bexoxa ngize ngithi hayi bo, yazi into exoxelayo ayifani nawe ukuthi ungenza into mangathiwa nje anikhulume nonke bhobokani la nisho yonke imisanganeni ake nayenza nenziswa uthando noma umjolo, singababaza sonke. Kuthi hayi bo, yazi ukhona umuntu nje ombukayo umthemba ukuthi angeke aze enze into nje naye wayenza. Nangapha-ke abanye bayasola ukuthi nje nazi iy'thombe ezithi bayokhala thina simnandi. Mhlawumbe uyakhala naye ngoba phela naka ade kuvela nabanye osisi abakhevi behamba naye umfana eshutha nabo. Manje nje leyo kuprove i-point iyona ijwayelekile. Naye futhi uyohamba ayibone ukuthi hayi bo, wawuliphuva kubani i-point ngoba inhliziyo yakho isho okunye. Ubusuku bakho wena usudlala lawa amaculo lawana osuwacule ekulekelela ukuthi ukhale. Yikho uprova kubani i-point. Ngoba phela iqiniso liqala kuwe. Before uqamba amangala ku-social media, uqale wawaqamba kuwena ngoba phela uyazi ukuthi umfana nina nisakhulumisani kahle. Kuney'khathi ongamtholi ngazo, kodwa uyeza lapha ku-social media uzositshela lokho ositshela khona. Cha, sizusho lutho sizosho ukuthi hawu halala ngentombazane. Injani imbala enithanda ukuthi ithungiswe? Sekusho abantu beqamba amanga. Ngoba futhi nabantu besifazane abaningi ninawo umoya omubi. Lena yokuthi nje umuntu niyabhala nithi abantu bami laba angaze ngabathanda. Nibhale konke lokho enikubhalayo kanti niyam-DM. Nifuna ukuhlolisisa ukuthi ngempela kubhalansile la ngoba ngiyezwa kuthiwa nina niya-DM. Ni-DM nifuna ukubona ukuthi ubhuti wenze njani. Mase-ke niyabuya-ke la senizoyihlekisa-ke kanti niyazi ukuthi kuntekenteke lo osalandela abantu ku-DM ukuthi bathini kuye. Niyenzelani izinto ezimbi kanjena? Hayi, kuthiwa-ke uthi uJabule uGeli
ngapha uVuyo yena uthi-ke nje bese bembiza ngomakoti, ingabe obani labo ngokungathembeki. Obani? uVuyo akakhuluma indaba ephelele naye ukuze sizojaja kahle. Sijaje ukuthi hawu bese bedlala ngengane yakaNciweni. Usebethi-ke umakoti ngani. Lo mfana esengasasho ukuthi uVuyo yini engasamenza u-1. Usethi sizathu ngoba uVuyo abanye bengabazwisisi kahle. Kanti ubelindele ukuthi enze njani? Kuningi guys, ngicela ukuthi ni-subscribe kwabangaka-subscribe abalunguzayo. Niqhubeke futhi nisapothe nodadewethu nobhuti khona la kule nkundla le yokuxhumana ngoba kunamasenkana amancane avelayo and awusizo-ke kwabaningi ngey'ndlela ey'hlukahlukene. So i-support nje siyayi-appreciate-a kakhulu. Mina ngiyabonga, okunye kwesinye isikhathi ngiyayidlalela, angiqondile nje ukuba serious. Kodwa-ke le beyithi ingena lapha kusisi ukuthi lena nenza ukuthi ni-pretend-e la ku-social media kusiza bani, ngoba ekugcineni wuwe nenhliziyo yakhe nazi iqiniso. Uzothi kithi hayibo Cape Town vibes kwasho kwacima, akukhali Cape Town lapho, uyakhala wena ebusuku. Ushutha lezi ndawo zase-Cape Town ezinhle ngoba uthi ufuna zihale, uyakhala lapha ebusuku. Lo mfana akalungile ngoba kuthiwa laba abalungile nibafihlisa, angazi nibafihla okwani laba abalungile, ngoba niyazi ukuthi make sathola ukuthi lo ngathi ulungile sonke siyonamathela kuye. Akunzima emjolweni. Bese ngishilo njalo ukuthi bye, sengiyaphinda okwesibili. Ngiyabonga kakhulu, bye.